Difu Golf College along dit Pikecho ka Farman, Kuis Kachipate Kipado, School Hum Kep Kachetong. Karbi anglong along tapai pai krip ho arni dit Pikecho arni Catalan Japan arni kang hong. Manja, Assam Hills Small Industries Development Corporation Limited asai hemalong kipang terasai kideng. Kardom, Karbi Prime Time along Penili, Villarban Kropi, non beer tang ton pen RJ tha. Trox kebra hini yang deng det pikechok arni along pachaton dun pen Difu Golf College, Rangsina Auditorium Hall along, pai pai kripli arni det pikache saw pathak karjuke thakmani kuis kachipate padu. Det pikechok arni pachaton dun pen kipado karjuke thak kachipate along Difu Golf College, Difu Girls College, Difu Golf Boys Higher Secondary School, Don Bosco Higher Secondary School, Padan Memorial Higher Secondary School, Binapani High School apen Sinkiri College tharia samiatum chipate dun. Vepli kachipate pajut ko phik ke high school amenta pangdak pon. Kachipate ke high tuma phandit pikechok arni Catalan hutsi no eron ponji busi quiz master matithan bakpi Musumi Chaudhuri pen pachini. Quiz kachipate along ADC Nursing Bay Principal Dr. Nirab Kumar Sharma lapen penaat thanbang atum jitong dun. Karbi anglong along ta pai pai krip ho arni dit pikechok arni mati Independence Day Catalan Japan arni inghong lokan chotlo pusi kat news along pirta nangli. Difurong Supi Golf Boys Higher Secondary School ke Patuak Klam, West Karbi Anglong Hamren Patuak Klam, Bokotan Subdivision Lapen Harokat Subdivision along pai pai krip ho arni dit pikechok arni Catalan Japan pai pai krip ho arni apan inghong ko kan chotlo. Difu Golf Boys Higher Secondary School ke Patuak Klam along Catalan ji dit pikechok arni aparman keton kelang ahinta kelang pangchi. West Karbi Anglong Hamren Rong Supia Dunglinjika Ujan Dongka Towar Krong Thomalong Pai Pai Kripli Arni All India Radio Lunsepi Karik Kropia Panchiki Modam Thu Pusi Kat News Salong Birta Nang Pale. West Karbi Anglong Langmet Arong Amikar Karli Tang Horen Kro Supi Karik Kropia Pan Linjika Ujan Dongka Long Ning Monduk Pen Ki Modam Thu Alang Linut Lunsepi Lapen Karbi Jutang Jubat Asong Along Kachirabdun Abang Pi KNCA Asong along taar puke dua bang phi suri hira isianing kan pai pai kripli arni kangkir dua wi pupatini un iang bong difupen hamren kedama hud risim kang tangkir atum katengkheng duna jok ningkan ingkora trok asami kari kropia porpi arong chewoi nanglo risim kang tangkir ari deng pen sami kari kropi apran kedam nanga jo halas sohut karbiang long arat akile ningduk chepirinti ilimu kari kropi arong chewoi arni lo lasi aning kan wang stame nilitum Tarik kripli Agosto ciklu frute. Ani kanwang sanil tum duboy. Lasi pining lit hot stame atarik arang li kaci boy arni. Nang li roksi ni tum ning reng nu pen. Arang li pan hot cikimu pon padu. La pen arang li pirthe do tighut. Ni tum angjir kari krupi arang li stame Irthe Dutti ke hut KCS Central Committee long same arangli claim dun abang philo lapen arangli KMCA Karbini Sujing Thuro song long pusame arangli claim dun abang philo lapen KSA long pusame arangli pickup branch long same arangli claim dun abang philo lapen asona thak same radio artist long same arangli claim dun abang phi mane alun se pilo lapen Karbi film along semerang li bucigang timpu along semerang li ciparjan dun lasona taxi kapre karang li klempon asom dula arta kom hekpen pusame tebon sda isia porhut alang li lapen pator phangchu lapen asona taxi karengan se pi diwanon rongpi alang tum isia program dambom penamasi Cinthong Amri Difu arang litum program dambom bangbom penamasi hamren hem nang cili podok dok lomanam si arang lipan risim kang tangki ot mate pang thek abang futum arang lipan aplan armud delo lasi ningdup arang li ketok tekang alun arang li ketok tekang alam lapen arang li diary kato babi niltum anikan wang thers tame 14 August nang li lupute ne tum lahoy diary lahoy arang ketok tekang alun
pen ni tum chikimu pen mekri kluk pen arang li jirpo jirpia tum pen pusame ni tum ningdu chipi la pen ni tum a family mate ai aneng lahui abongsu atuman same ni tum la 14 August la pen 15 August 2 days mane nini ang bong ni tum chuche jun jesi bang thang kon Namalam sopor phan bir tamu ing taponik sina. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735290 or 8011 97988 or 9678 750 759. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people sarbir talong wangthulo. Difu manja kachelenga tawar piadung mile sir cap manjalong kidu Assam Hills Small Industries Development Corporation Limited matethi hekpen AHSI DCSI hemalong paipani phai krip thi ani ataba porpen ke pangthera sai ke deng. Kidam tang aning kana son thak thak si piningkan le thotta paipani phai krip ho ani India date pi swadhen ke longani manja AHSI DCSI hemalong ta aliralon pentalon dunji lasi paipani phai krip thi ani ataba porpen AHSI DCSI phupen chenglok sai khia tumdo ata sa hema hemkom hemrai karkokar phekmate ke pangthira sai ke klem pon pado. Hamren arong spi ward number 2 umtilia rongarat atum paipani phai kriketam arni sarbi marlaben risre jang thur praksi rongajo krangpot PWD tawar ke pangthara sai ke deng pona birta katnyo sa pherang ke hamren pen birta nang pale ongdong asar pi marlaben risre jang tum chepeng si tawar ke wakang thin akung orai ke pan lapen aketer ke saur hai hui ke pangruma sai padopon alang li tumpen bang so sai ke deng pon la ke hamren arong spi arlo umtilia longta sikdamakha arong li ke sajernai arong panong athang ka thang ason thor si bang so arong se tame ke sajernai arong ki paman ponja phansi ke kam chjor pon bomlok se petini
laboson ke sajurnai arong kachiman long chep phan alali tumpen ningkali siang bong patai hini ke thoma ningkan wang ta umtili arong krongput PWD tawar kapang therasai dengpon bong pusi pherang kyang no than pachini alang litu makimang along ke pachun vek chep phan ke bang so tawar kachehelan atum setame chirap chitu dun vek nangji pusi alang litum pen ningje lasimadu tame bang so PWD tawar bithe bitha jada hormu setame ke ba thap thede chep phan se rata phan kachuning ripon pado tum ningkan isipen batai hini lepen batai ke thom lapu son sin litum social work akam klempon iglo lasi arong tin atum stame lapu son le nang klem dun lo pulo tangte chirap chitu lo pulo te arong tin stame lapu son si ingtir et pen rong tin stame lapu son si do thekpo lasi pini la so to war kiwa tum ama phan stame nili chuning ri la hello student atum phan pustame lahai chicho hormu chip sa home pinini stame kiwa vedet che phansi nili ninga klong pen usomar student atum phan mate akithe ge ding atum phan stame ninga klong pen alang litum phan chuning ri perfect lo kadu ko be phan stame pini ladak nanga chitong dun atum phan am phan stame churo perfect lo ninga klong pen la pen cut news tum phan stame nili ninga rong pen si nang litum phan kardom pilo kardom tilia monduli penta sida makha adim ma phanason ka che thang klong ason thak thak si nilituma arong ta lapuson sajirwet pen ke dojia phan nilitum tabor ipon lo lasi la ka do we phana chuning ri lo la so to war ke dama tuma phan anke usumara tum punon areng the tum an setame la to war so dingke chip a hu pe ne hai hoi war cho che detra la ke war jadim la to war so ding ta ke som pondolo senang ni tum hala ke war jadim si war nang po KSA Lamding Road asa hemalong pai pai ni pai krip li ani HSDC KSA tumpen pherangkya mai ke pha pherangkya mai ke padopona long Karbi anglong along India Independence Day Catalan ke ningarong ave pusi alang li tumpen kaningje pai pai ni pai krip ho ani India det ningkan chok si kebra hini ake choklo lapen India det ki chok wan arni lo sitami Indian Constitution along ke tok dak article 244A pachun chetik ke ningarong ave pusi HSDC KSA SYJ SYC UKYA lapen KNCA asong tumpen pai pai ni pai krip ho ani pherangkya mai ki padopona hot ningje non central along ke do bom BJP rat pangria song tum Karbi along rat phat nang chong thun piklo lasi pinrem lo pata ningje to my extent itum tini Karbi no rat la pen ke India long ke chare to mane pachini itum asike non 72nd Independence Day pena 15 August celebrate bonpo rasu ka celebrate long mangin itum chitto dun thek chara bon thek la pen itum officially itum boycott bonno lang so I step itum ke dam nang ko kalam the bangke India a constitution along the talk article 244A implement metik ke Independence Day bangke lage isi ka celebrate lage authentic kali lage inappropriate asi itum government of Assam fan epilo government of India fan epilo penap no sinang tum thegnum nongji penap kidam tang aning kana sonak thak penam kidam tang hut ka celebration thak thak si penap thol same alam thi akedok kedok alam thi akit thik ding je je carding long fan article 244 by implement tipo ko ding je de bon same lagi ka chobai thek dik alam asi dum bi thi hek pen akan waida pen thang tum long lahalo until and unless article 244 is implemented itu bangke la bangso Independence Day punon Republic Day punon bangke ditun chira bon thek lage isi dak injustice doko asila bang sina tumang itu masih dipon Karbi Prime Time biota bangkila pan skang tan paniglo domi thakmi kurwang thu